v prestolnici mode. In ne boste verjeli, kaj je najdla. Knjigarno. Verjete najbolj božji lekarno, oziroma knjigarno. 5 minut. 5 minut ti dam. You have 5 minutes. V knjigarni nakupila sem knjige, bom pa naredila haul. Ian pa zdaj fotka, ker sem ga jaz malo zadržala v knjigarni in zgubila svetlobo. I'm sorry, baby. Leto, that's why we need sunset. If we don't have sunset, we don't have shit. Oh my god! Skincare! Let's go. Skincare time. Skincare time. Makeup time. Update. Ura je 19:19, 20 čez 7. Polafala so po knjigarnah. Jaz sem mogel polafati pol metra, da sem ujel ven sončen zahod, ker sem mogel čim več pofotkati. Ker fotograf v meni je bilo zelo 2 leti zaprt v svojem stanovanju in I was living. Dobar, ne čisto, sem še zut naokrog. Ona si je prvo šla. Non-alcoholic cocktail. Jaz pa imam en gost, sadem sok, da se najem pa še napijem. Bova pokazala. En od naju je Gorenc in to nisem jaz. Moj sok je bil skoraj 8 evrov, nekaj tazga. Tako da, excuse me, I'm blowing up this money. Sure, jaz sem si kupila Tom Ford. Midva sva zdaj popila, kako ne rečem, sok, jaz pa sem dobil smoothie. No in potem so gospodične začele noge boleti zaradi petk. In je ona v Max & Co. videla ene čudovite čevlje in je rekla, you know what, I'm gonna buy them. Kaja si je kupila čudovite čevlje za 219 evrov and she's living life and I'm fully supporting her. In ona, midva še strani sva šla, upala, midva še strani sva šla in ona že nove čevlje daje gor pred isto trgovino. I mean, how iconic is this? Got no shame. No Anyway, shame. let's go. Let's go. Moja mama, ko bo videla, koliko sem jaz denarja danes zapravila, she will end me. You are a grown woman I am. and you need no mother to tell you how to act. True. Oh my god, iconic. Look at her, look at her. Mislim, zdaj s temi nogavičkami ne bomo komentirali. Vaša najljubša influencerja sta nazaj na starting pointu in zdaj grema v hotel in mogoče grema pol tukaj kaj pojesti. Yes. Mogoče je absolutno ja, ker če ne bo Ian umrl. Same! Shopping. Dobro jutro. Ura je... Koliko je ura? 15:08. Wake up. Čist nekaj opravi spovedam. Kako za vraga si ti spala? V redu. V redu? Jaz sem komaj kaj spal. Jaz živim na najbolj prometni ulici v Ljubljani. A ja, v Ljubljani. What the Pri nas je fuck? skozi glasno. Jaz sem spala like a baby. Ok, ne. Actually, vmes sem se zbudila. Nekdo se je nekaj drl zun. Ja. Slišala se je v drugo sobo. Pa fen. Nekdo se je feniral lase po noč. I swear. Jaz se pa v redu spala. Zdaj sem spočita in rabim kavo. Jaz sem grozno spal. Jaz sem komaj kaj spal, po moje, ne vem. Jaz sem moral tako 4 ure spati za sabo. We have work to do. Ja, we do. Zdaj pa lahko ti meni eno kavico skuhaš lepo, medtem ko se jaz lepo počasi Zato zbudim. smo ženske, ano? Ja, Zato smo ženske. Zdaj ti naredim kavo zjutraj. kuhat! Najlepša hvala. Piškotak. Dober tek. Zdaj smo šla dol, ker smo posnela haul in Ja. smo tole oblekco, ki mi jo je Ian kupil, ker je fenomenalna, ampak tale haul video boste lahko gledali prej ali kasneje. Tako da, kaj ste za 700 evrov ste si kupila drugemu, boste pričakali v drugemu videu. Tako da, ja. Zdaj pa smo tukaj in delamo par fotk. Jaz sem v We are working. tehle te hudih šukih Ja. trpim, ampak it's worth it. Lej, jaz nimam milosti za njo. Hočem fotke, hočem hude poze, tako da let's go, let's keep on working. Kje drugje pokazati tale outfit, kot pa pri tole čudovito izložbo. Tako da, lejte, tole je prva obleka, ki sem jo kaj kupil. Turn around, spin around. Ok, dajmo pokazati prvo čevlje. Čevlji so hardcore. Koliko te boli od 1 do 10? 9. Ja. Ok, potem imamo oblekco. Pogledamo malo tele detajle. Turn around. Hrbet je tako 10 od 10. Pa rokavi. Ja, pa še torbica.
We love it. Let's go. Outfit change. Outfit change, sprememba planov. Ja? Zajtrk bo prišel pred drugim fotoshootom. Ker jaz bom drugače se kolapsila. I am not a true model in rada jest. And she was just getting enough skinny. Pokazala vam bo za zajtrk 36 evrov. This is getting out of hand. My favorite part of the day. Tam je en hotel, čez cesto, imamo pa tole restauracijo, kjer imamo zajtrk. In s temi kupončki, bomo mi dva dobila zajtrk. Ali pa I don't know. Mogoče je tam izvunil s To je najin zajtrk. Jajčke, toščke, ijanček, kočinček, roglički. Now we deserve that. Pač, ok, zdaj pa do prteka. Ja, pa seveda z najlepšim razgledom. Pravim to najboljš jajc na svetu, I guess. Oh, wow. Jaz več ne maram jajc. Resno? Sem zelo ful dobro. Kakšen je po zajtrk za 38 evrov? 36. Bitch, it felt like 38. Ok, 40 evrov za krožnilo. Ja. Več pa puter je presenetljivo dober, pa tele marmeladke so bile odlične. Jajca so bilo v redu, mislim, večkrat so bila preveč masna. Probal sem ribezovo marmelado, ki mi res ni bila dobra. Roglički so bili 10 od 10, mehki, čudoviti. Najboljša stvar današnjega zajtrka je bil pa zame cappuccino. Res je bil fenomenalen. V Italiji next level. Ja, res je bil Zato pa dober. imajo celo v Milano 2 Starbucksa. In zdaj upam, da dobijo papirnato vrečko, da lahko te dva roglička, ki sta nam še ostala s sabo neseva, ker se meni zdi tako, da škoda to pustiti, no. Ja, zdaj gremo pa v H&M, da si jaz ene žabe kupim. Pa je caj, da se check-outova iz hotela. In pol gremo v Starbucks Reserve Roastery. Tako da Charlie and the Chocolate Factory za coffee lovers. jaz bom tako rekel, day number 2 has officially begun. Jure, Ian te ima rad nazaj. Ne, Glej, kak je lepo! I didn't say that. Wow. Zate bi pa lahko rekli. Bila smo v H&M-u. Kupila sem si stockings, zato da bom lahko imela une šuhe gor, but that's it. Zdaj pa bo Ianček bo tukaj malo po fotkaru. Jaz pa bom prekinila tega šuhega, me kliče. 45 minut, da jaz vse tole pofotkam. Moj cilj je tudi, da najdem eno knjigarno, da bo Kaja lahko imela, da bo lahko z mano preživela. Kaj če poiščemo najbližjo knjigarno, ti mene tam Starbucks. pusti? V Starbucks grem. Tako da, a ste za en tur, pa gremo. Look at me connecting this vlog like a pro. Ok, zdaj smo v Starbucksu, to je najna trgovina. Kaj je first impression? Tole je tak old money Starbucks. Pač, če bi jaz imela Starbucks, bi tak zgledal. Mi nas bomo vzela pijače, pač bomo vzela lončke, and then we are here. Oh my god, le to. To je vse, kar imajo. Meni so pa te lepe, lej, te mat črne. Kaj meniš? Oh my god, I love it. Kind of ga zelo hočem. Kaj pa jaz to? Ok, jaz osebno sem mogoče malo razočaran, ker ni gun Starbucks. Deluje tako absurdno lepo. Tako zelo luksuriozno, kot da bi bil to up brand od Starbucksa, kot da bi bil ne tako luxury Starbucks. Vam pokažem tele mašine, ker mislim, da vse pakirajo, pa vse tiskajo, pa vse delajo tukaj. Ok, tukaj so neke velike mašine, ne vem kaj delajo. In poj, a vidiš, vse tukaj delajo pa pakirajo, če mene vprašaš. Ja, tiskarski stroj, pa tamle dol en gospod pakira. Ja, you better check everything, come on, quality check. Tako da ja, tukaj le gor je očitno še en bar. Oh my god, vidiš, je tu alkohol. Vidiš, ne bi rekel, da bi alkohol v navadnem Starbucksu prodajal. Ja, I'm actually not getting anything from here, ker mi tako čisto nič ni všeč. No, zdaj pa zaradi tega, ker mi dva smo revna, gremo v ta poor people Starbucks. Bitch, no, we love ghetto Starbucks. Ghetto! Ian. Evo ga. In zdaj je tukaj moj pumpkin spice latte po 5 letih. Let's do this. I am living. Ian ima pa ice coffee, a to je navaden ice coffee. To je navaden Starbucks coffee.
iCoffee. Wow, influencer. Tukaj gor je cimet. Zelo je tak jesenski, zimski drink. Mi smo zdaj prehodila veliko večino mesta. Kupila bom Ferrarija. Ferrari kupi. To je to. Katerega si zdaj kupila? Zdaj sem vzela Portofino. Oh my god, easy as that, huh? Ura je 20 do 3. Mi smo prišla do točke, ko sva prehodila dopoldan celo mesto, fotkala sva se, Starbucks sva videla, zdaj pa menjava hotele. Kaja še kupuje Ferrarije, ki so bili... Verjela pa ne, Ferrari trgovino sva imela nasprot najnega hotela. Kaj je naslednji plan? Plan je dobiti avto in to parkirno hišo, prepeljati ven iz centra, ker je veliko večji challenge, kot si lahko to predstavljate, ta drug hotel in pa najdete drugo avto hišo, ki je najbližji tistemu hotelu. Evo. To je za mojega fantija. Zdaj pa vso to prtlago nesmo v avto. Zdaj prelezem moj avto. Imagine, sam niga. Ampak kren random avto. Ma'am, we're sorry, but your car seemed to be lost. Ma'am, we're sorry, but we ran out of your cars. You don't have to pay, isn't that great? Ja, ne rabim več registracije. Tole, dame in gospodje, je Italija. prvo javljanje iz avta. Vsi sploh ne zavedate, Koliko mopedistov bi jaz dole skoraj ubila. koliko je Kaja fenomenalna z njeno vožnjo. Ko moraš zaviti na cesto oziroma na kamorkoli želiš iti, ljudje te sploh ne gledajo, stran gledajo, pa te ne spustijo noter. Tudi če ti stojiš sred ceste, njih boli k. Vaffanculo! Pol ure bova rabila do tja, ampak jaz verjamem, da bo tam mogoče malo lažje funkcionirati pa voziti. Placa nobenega, kolesar pred tramvajem, tramvaj na levi, kolesar na desni. Oh, globo! Wow, this is a near-death experience, isn't it? Look at this view though. Sure. Cerkev sem najdel po nesreči. Kaja, how is she feeling? She's feeling frustrated zaradi tega, ker se moram zdaj vse note zamenjati, ker sem razgubila. Se veseliš prihoda v sobo? Very much so. Mi da smo v drugem hotelu. It looks, no, side dvigaj je večji. A close. Grazie mille. A on kar pa živi kamor napela? Ja. Okay, let's go. Okay. Oh, wow. 1019. A ja, da je. Pripravljena? Ja. First impression, a imaš wide angle? Ja, imam ja. Ja. Nisem pogledala še internet in nič ne viva. Okay. Mislim, da je to. Zdaj gremo, jaz bom spala cel dan, ti pa you do yours. Poglej na razgled. Oh, god damn. A je se razgled? Ja, but also nimamo niti balkona. Anyway, bomo zaključili s tem. Bomo šla po stvari in zaključila za danes. Mislim, da sem midva javljala, vse ne vem sploh po kakšnem času. Midva sva bila tako utrujena, da sva včeraj po moje res bolj kot ne samo spala. Zdaj greva na zajtrk. Po moje raba ena slabo urco, da se skup sprava, da se zrihtava, pa se poj naprej javlja, pa vam poj pokaže naprej dan. V glavnem, po moje niso počakali, da naj bo te recesije toliko zmatrale. Tako da se vidimo kasneje, gremo zdaj na zajtrk. Ok, malo razlike med zajtrki je, ampak toliko veliko je spet v pravici povedati ne. Imamo kruh, imamo marmelade, imamo sadeže, imamo rogličke, po moje se bova vsaj malo najedla. Jajčka, to nisem pripričan kaj je, pa po moje da je to ena klobasica. Pa sem si vzel, ja, pravite celo torto, 2 marmeladke, 2 soka, 1 kavica. The usual bread and marmelade. Sploh namenjam tega, da zgleda odlično v mojem puloverju. Ok, pojedla sva. Sorry, videl sem te. Mogoče bo prišel en dan, ko bom večkrat povedala, da nisva... Kako bo še en dan, ko bomo imela pospravljeno sobo? Življenje vam bo vedno polena nosil pred noge, ampak mi da sva se danes odločila tista polena pobrati, pa jih se žgat, bova probala se po tistem ognju pogreti. Tako da, mi da se zdaj pripravljava. Mava bolj kot ne staje pol ure, da se proščimava. Mogoče dam nekam telefon pa naredim timelapse, ali pa mogoče ne, ker mava zvočnik požgam, pa bi rajš muziko poslušala. Tako da, bova rajš muziko poslušala. Kaj, če tam na tleh probava čevlje? Ne probava, no, daj gor. Mi da sva se zdaj check-outala iz hotela. Sedaj so nama taksi, ki pride v 8 minutah. Zmatran sem.
sva končno prišla na vrsto, da greva noter. Sva v vrsti 2 ali pa 3. Usedeva se kamorkoli hočeva, tako da gremo pogledat, kako to noter zgleda. Ok. Hrana. Sem jaz mislil, da bojo tako cune tle prodajali, ne vem zakaj. Ok, imamo salon za lišpanje. Ok, the building looks huge. Ok, zdaj stojimo tle v vrsti, da na noc pustijo. It's giving Gardaland. Nisva dobila fast passa. Šla, ker je zunaj sonce, vroče je svina. Ok, gremo malo pogledat, kaj se kaj dogaja. Zdaj najdla en boot za skincare, tako da zdaj se nama poskenirala kožo. Totally okay, it's perfect. A si videl? Yeah. Ja. She has the most perfect skin ever. Look at her. It's a bit damaged, but it's not that much. Also for you, the necessary is to wear sunscreen. Pobrala smo vse goodie bage and that's it. Dobila sem Juicy Couture sokec, so that's fun. Do hotela, v avto in domov. Zdaj naj je ful najbolj skrbelo, ker bomo v bistvu midva prišla nazaj do hotela, ker imamo precej daleč. Skoraj 10 km izven stran od te lokacije smo, ampak smo tukaj prosla ene punce, če lahko dobimo taksi. In smo takoj dobila listek, tako da at least there's that. Zdaj smo že na poti nazaj, jaz sem si dala trpalnice dol, I look normal. In v bistvu ne, noben od naju ne zgleda normal. Actually, I look kinda sick. Jaz sem pa ta Roger Taylor outfit. V glavnem še smo v KFC, we eat chicken in pa gremo še boje po poti v en outlet. Ker vam da sem v Milano, pa sploh nisem doživel shoppinga. Midva sva vedela, da bova zmatrala, ampak zaključil video, tako kot sem ga začel, Kaja, svaka ti čast, res si odlična voznica. Mi smo prišli do točke, ko bomo zaključili vlog, oziroma 2 vloga, še zdaj ne vemo, koliko bo prišlo v partov ven. Bomo videli, kako bo Kaja to editala, koliko bo zanimivo, koliko ne bo zanimivo, ker je res, da sva na eni točki vlogala čisto vsak na en korak. Pa smo lahko razočarani. Ko potegnem črto, jaz sem zelo zadovoljen s tem road tripom. It is one for the books, it is one for the memories in na koncu dneva je to še ena izkušnja, ki bova s Kajo skupaj, bojo sponi, bojo paci, ene pasarine je presenetal. Ne more iti vedno vse po najnih načrtih, kakor bi si želela, ampak pa lahko bilo mečkan boljši izvedenih. Ampak, važno je to, da sem doživala. Glejte, jaz upam, da vam je bil tale video všeč. Če imate radi videe, vloge, ko sem videla s Kajo skupaj, daj pojdite pogledat. Lansko leto sem tudi veliko videoposnetkov posnela, tako da ti samo googlaj v YouTube daj Kaja, Ian, Džungla, pa boste videli veliko njenih skupnih videov, ki so res vedno zabavni, pa le to boljša svetlobo. Ne pozabite lajkati tale video, subscribite se na Džungli kanal. Če bi radi videli, kakšne fotke sva vse ustvarila, prečekirajte naj na Instagrama. In to je to z najne strani, za današnjo Avanturico. Ko mi še govorim, tako da bova se naredila uslugo, ugasnila tole kamero, pa se vidimo prihodnjič. In spalat doma. Midva greva spat, jutro bova prespala cel dan po mojem. In to. Čau, čau. Ciao. Mua.